Martha need netu Yesu diwa murengeri Satani. Di Satani chafumini hanga kuronda antu amunu mpate amunu mwishina muhiri. Nino wabarum kiringa kuire kari Satani. Very good. Satana ne wabarum kiringa akuire kari Satana antu amunu mpate amunu mwishina muhiri. Ocha murengeri kudumanta Yesu adi Satana andine. Very good. Murati mnaosheneni kosimaro mukwano neho lichacho Riuri ndiro nafumya chuma ine munarondere. Mulonga china dizi nao Yesu diwarengeri yuma ye. Ni anyero airengeri kudinyi. Kudi Yesu. Satana heno kanda putoli. Martha wana utisha ko. Nga dimu mwantesi diwa mulengeri ni Satana. Ancha osha nao. Dichine inzambi diwa mulengeri ni Satana. Wamunatiririza amaseki mwakachuka bishenge chwanchora amaseki munatichi na ushoni pambude chukuna. Very good, very good. Osheno wako inu wena atiyuko. Sorry, chuitireko. Mwani, chuma nchamulete selinza amu kumuhanga Satana muyuru. Mulonga wa kengere nigene karine nzambi. Chumusakire iroko. Mwakiteo deka na kamina kembiru ku Nigeria kana afumi kunyaka ya ivulu nao. He will never share his glory with any man. Munakiruki. Mwakiruka deni? Ana mazumuru kana yekara mukanda wa masamu. Inzambi hambaka shila nyena kulema kwinde na munchuku. Chinadegani? Inzambi na kukenga kulema kwindi kwejima chumtene ni yena. Ila Satana wa kengeri ni yena amulemeshe ngane chamulemeshe renga onyi. Angeru airengeri kulonda yerenga amulemeshe nganzambi ni mwana ninka mpinji yejima amulemeshe nganzambi. Iranga yena wa kengeri kuikala nechekara yinyi wa kengeri kuda wanta wambara wanyi wanza Martha na kutia diafu mininzambi hakumuhanga munga muyulu mulongadi mulonga muyulu mwajila himwekala chuma chanshiduku. Chinadegani dikushimuna ni anyelu aile ngeri na yatena ngao nao cha mkunkuru chankahi cha kutonda chanza ambu wancha kutonda free will. Chinadegani ninetu antu anachule yengi nanka na kutonda inzambi na kukanjikisha nindi chinga umkwele wakai muyulu unatueshi kumkwele hera kumuka ni anyelu aile ngeri na kutonda amulemeshi inzambi hera muka anakani niku mulemesha nzamba muna Satana digudi ainata deha maseki ama kwa waikasila munga muluzwisu mulachiri kocho anakuhembera kuinatira mwijadake dakesi andemoni ananyeru ejima ni Satana wao mwanta wao Belzebuli hi andemoni. Chinadegani ananyelu ejima afumini muyulu avulu mwini hamuna Satana diwo abaru mwini ukuikala anyi andemoni diana akabishanga antu aina ipanda panda yejima ya panda wanchu ni munyikala ina afumi kudinyi kudi Belzebuli nzamba halengeri ipanda pandako. Okay, chinadegani Martha ngune uri chachwa ina ngashi inshidi yindi ya muletere riyumanyi kukala kunsaya achi Satana akamukasa kudi nzambi hinyoka mukwata Satana kumlatira mwikela hinyi akatemesha kanyeru munati akenga kanyeru ngovu kudi mwanta Yesu kwena kumukwata bade mwanta Yesu joka mukwata wa mulena omwimika de mshindi wa mukisanga na de ngovu jindi shamana de ne mwanta Yesu asaunkire wanyi mukufwa mutena Satana wade kudisa mani nda ami amukwango vumulo Yesu na saungo wanyi ila cha saunkiri mwanta Yesu mukufwa na mwimika de Satana mushi mukanda wa chimweke shinao hakenzanga na kuyulai mwanta Yesu amaseki wakatemesha kanyeru indi wakamukasa nelenyi
chene wakamukasa akumulatira muikela hadi yakainga hii ikomba kashi 1000 mwanta Yesu akashaka mama seki na kuyula chakubula kuikera Satana na wantani hantesha wakayula mkuunda twatanga haloshihana mudi Isaya naudi mwanta Yesu yenyi dini suda kumisha kalamba wakuunda wakayula mkuunda chakubula kumuluwangesha kudinyi kudi Satana. Chinategani? Good question, Martha. Riuru kwao? Undeni. Akode chumake kutia. Dichi na ngovu yekara na iwe wani nukudi. Very good. Ingovu ya Satana ya fumi nikudi. Elimage kwa kula. Akule elimani. Emani. Muronga niena wadi kangeru muyura. Okay. Dichwe wani nikudi. Niena wadi na ngovu. Duwadi wamega nek mukuru mpa chungeru. Mwaya kushikola netu. Anasa kulanga kushikola na kulonda ikwashikuwa ntangish. Aitena na wanyi? Mamonita, yenga wekara monita makwa wanyi? Montres. Ingova jwana kudi? Anya inkanga ngovu? Okay. Neya na kukwati na mlonga. Kudi monita. Nkumi ni nako akubabesha. Ni ngovu na jwana kudi? Netu ndi? Satana kawindi ekala na ngovuku. Kamana ndi kushimula ni ngovu jidi najo anamwite jo kudi nzambi eri muna kengi ye ilanga mbadi ka nzambi mu ngovuku. Chinategani? Anamwinko ka ngovuka mukanda chimwike china kapinji kindi kantesha ho. Kulonda akongi mudi muwi impinji mashika mili mwanta Yesu nakudai kuchawisha. Church pandaken Paseka Passover. Chengiri Satana mudi Yuda. So awoshe nindid. Awoshe nindid. Satana nyakaranga kukonga mudi muwe yetu. Ingovu jejima jambara janzambi. Ilanga wenkanga ancho ingovu jantesha kulonda eli mwaya muchima windi. Helana kuila yuma ya tama na yiteji yena di wabadi kango vjejim. Dichibai ne yena di una ukoje jo yuma imwekanu wanyi. Chwambule no insangu. Inzambi hakoje janga yuma ya tama imwekanu hama sekuku. Waza tangu yuma ya tama hinyi? Satana. Ilanga nzambi na atreshi kuzatisha muntu era watama kulonda muchima windi wenzina kumweka na kumbi. Kumbidi mulonga di mkwango vjejima. Chinategani? Mnati kumwanta? Man, question ni kwa nenu? Dichi nzambu ela yume atama wanyo mwinkeri di Satana ngovuye kuirere yume atama. Very good question. Inzambi heranga chuma cha atama kunechu. Mulonga di Satana na kuira yume atama. Kulondaka msompeshi. Chinategani? Satana na kuira kumsompeshi. Na kumlatira mwijada kesi. Inzambu kwa nindi uchukanenga. Ila wachukana necho. Chuna kuchukana yuma nyakera inzambi hadei. Yena wajira wakusompesha. So bai mwakamako hira Satana wera yuma ya atama ya muchidinyi ambaka msompesha na kumlatira mwijadake. Muluka nenu nzambi halongesheri ijadake sinindi mwaka yanchuku. Anchuaka yira mulonga kumulonderanyi na kukana anyi zambi. Dichi nzambi na ukenga nindi inwanyanyo mwaka yegudi. Kudie nani mwaka mkalonga. Ilanga nemu kumukana mwanta Yesu mwaka yegudi. Neona ayo hinyona kuchwala munzambi dei. Ya weni ye. Muna mwanyi china alemeni kumkwela mwanta Yesu necho. Nemu kutongo kwa kweni. Eni mwaka mkwela mwanta Yesu na yaka inga hii. Hera cheni china alemeni. Una mwani. Now leru difukuda wa mwinu. Mulonga neona mkwele mwanta Yesu. Unafu mde mwanta wanyi wa Satana. Chaka mbabe shanga yoke kala nindu wanyi. Oke kala kudinyi kudi nzambi na mwanta Yesu. Dihinafu minamini kutonda kwa mkwele ranyi mwanta Yesu. Dichene mkwechu kanda mkwele lijeyi. Neo nafui wakamona kukala. Chanteka ni mwanta.
Good. Mune uli chachi wanagashi. So chukwilanga nicho nama nichikuyula. Era nichukisha kamana ufuku neodi na luihu. Olowa kuchika? Chinga kuyula luihu luku kwasha kunechi ne ulowa kwechu. Mlonga maruihu au himaruihu asweja kule mana akuru mpa mavulu anakutaza na umunga mumuchu. Dichine inzambi mwanidi wamulenge Satana. Mlonga dicha mwiteje Satana achuka bishenga maseki. Kulondaka msompesha konsa yacho. Mlonga nzamba keteja nshidi. Kubula kuisompesha ko. Chinga iso aisompesha. Chinateka nena kwa hicho. Good. Okay. Nene make kuyula chengi. Mpinji chide nayo. Mpinji ncho atera kwa yoko. Tunashikida ngai. No, chuimani. Oriwe mukuvula mena ndimukuchiyula kandi. Ira chuleje nkulonde chukulwanuka. Okay. Doti satara weka weruka nidi satara. Ei. Kama nolo swa chukuma kwa mai. Ei jina de ei. Kamocha? Amon. Yinyi? Amon. Amon. Eweruki jina de nei Amon indine. Good. Very good. Dichene weruki jina de Satana buru kudiru kayo mwen. Satana wadiru kachuwai chukupunindi na Satana. Very good question. Church why? Amen. Amen.